Kollox sissa 3 tifkieren għamlu l-bejta tagħhom matul dan is-sajf. Bejta fil-bajja tal-Adira, bejta fil-bajja tal-Ġnejna u oħra fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra. Numru ta' volontieri mill-lejra jinsabu għassa 24 sija kuljum, bilan li dawn il-bejtiet jibqgħu siguri mingħajr ħafna storbju, hekk kif dan jaffettwa l-bejtiet. Net News tkellem ma' Rachel Katz li spjegatilna kif il-pubbliku qed jikkopera biex dawn iż-żoni ikunu mħarsa. There's volunteers that monitor the beach in the evening or early morning, and they found her tracks, and then they found her nest. So are you having any issues? No, not here, not that I've found. It's very quiet here. So if there's a lot of loud music, the vibrations go into the nest. But there's nothing here. It's good. Rachel Katz spjegatilna kif inizjalment il-volontieri sabu l-passi tal-fekruna li waslu għal-bejta. How many eggs do you think we have? 100? About 100? Yeah, about 100 eggs. Il-temperatura tal-bejta tiddetermina jekk faqsux fkieren in-nisa jew irġiel. Għal-fkieren loggerhead temperatura l fuq minn 29 grad Celsius normalment tipproduċi fkieren irġiel u waħda inqas minn 29 grad Celsius tipproduċi fkieren nisa. Il-bejta normalment tieħu bejn 50 u 60 ġurnata biex tfaqqas u bejn wieħed u ieħor tkun font ta' bejn 50 u 100 ċentimetru.